Tatite mu Ruhanga Bishop obuleberezi bwa Western College Johnson Tinomujine ari kugamba hakuhamye abakristayo mu burisa bwa Rubingo mu busaba dikoni bwa Kizoba ahigira abakristayo okugerengesho nunji kandi bakakoma ikintu cy'edini iyi bari kushoma akayati karimi kawe karukuregera ururimi rubasa kwinamura na rukushumi rubasa kukiza na rukwiye ebyo n'obwenge bwese. That is etiquette and manners. ubwo gumizami yajemerera bari kuhemera dini baketa abo bikorwa bibi arabato kushangara mu etaka Yesu ukashangara yumbara abasizero ka Yesu ntera mwaka firiye ka Yesu yongera mwaka naka ka ubakweta ka Yesu orashika Yesu nukwa shati nukwagira kamukama yabyarahanga mabwino niki ubu nabwanyimatire habane mukono abari kurenga murigana ayi mukamari n'umwana wa wogu ayi mukamari n'umwana wa wogu nabura ibigambo byo kundana nabura ibigambo byo buyonje ngyanagamba kandi nabura aha kintu cyo kwatanisa nibagira ngo umwana umuhanakira muto umugabo manyiza muhanda ukwarugura tarugurugamo borekere Bishop Bayene Bombeka ahibarize kombeka inji yo murisa kandi hati Bayene Bombeka kanisa rugogoma n'izindi ntunguka okutungura ebyo bwegese okombeka kanisa okuhereza ebyo marimo yoborebereza bwitu tatito mu Ruhanga kunuya antukira kusima ibintu byaba birungi kandi bikiba bibina byo tubigamba gasha kwa Sheikh Abdulatif Asi